wonda fottayɗo goɗɗo yiyamo tun tawa o weltama fuɗɗoɗa miijoji bonɗi kono sa jooɗi keɗon seeɗa hakkille ma ki waylite inne fiyanɗo mi miijorɗi ɗum par ce que ara mara dalil aray ni tun e ma ngo miijo noon arowo ni tun e ma ngoɗon ko Allah umma ngo addande kono miijo arowo immorde miijoji goo ngoɗon ko hakkille maɗa woni ngo fefidade ko hakkille maɗa woni ngo heɓɓitade on faami mais miijo arowo ngo ni tun hara ina tuume ina immorde tuume ngo ardi ɗum ɗon kaka Allah yuri ko gonnon miijo ɗo woni atiŋo ngoɗon noon ko baal kaka Allah yuri ko ba Allah parce que ba el on ko an woni Allah en fait ko hikma no an noon yarata en fait c'est à dire que kokoynteɗo laareediji baal el anda e nangen shams ko inde laareedi ko ɗum ka alquran aɗa ni wa shams o wondiri e nange fiyanɗo wondiri e nange on wawiɗa wondirde ko wuura nangen no wuuri mais kala ko wuuri no mari hakkil no mari wonkil so Allah tigi ni wa shams wal gamar ina hasard ko parce que ko wuuri no o wondiri e ngen nange e ndu lewru e so ndaari noon ka hirnange law ça veut dire que ka moynori hen lawnu hari nangen ko inde laareedi inde divinité inde laareedi inde no di shamsu ko inde diewi quoi divinité wi voilà lewru ndu men kadi ko inde divinité wi wano ka égyptien ɓen law kamɓe lewru ndun ko o ɓeynata lewru ndun ko wonten ko inna ko ɗo waɗi ko ma yo ko lewru andi noon enen kay jantol jime inne yo ma ka firawna ɓen law ko lewru ɗum firi ayi